Thaitha tucia ugoro murithiri wa kamemeka Meru Tv kirigagira ati kura kunde mothiete na mbere turaithauri nothiete na mbere kuwerirua ni mibango yetu na mitaratara mwanki ya utigira ati gucancamũka na gukenera auraithiria bwetu ikagita ka ugutariria mara matinda kana kagita ka ndeto cia Meru TV ugoro niyo bambitaga ni Faminas wa Kimathi. Eni mbere mama imoto kubanga nitikire metha yetu ya ndeto. Abiashara bathoko ya Gakoromo ni muthenya wa imunde kurutha ithurano. Aritani kurwa baomeri ya shiari bakithina mbere guchwa bishi kire ana bago. Akari kuromba ndagasha ya Bonoko mbayone ithondekwe. Ndeto cia Meru TV ikambiria kagitani gaka. Tomberi na ndeto kumanara ntereshi ya Gakoromo ni nara batindia ithurano bia kutara atongoria bago muthenya wa imunde nara bena wirigiro bunene ati atongoria bara bakaina mbere kwa bakibatongoragiria bwega ibo bakegwa bakithukagia utongoria bobo nara mwandiki wetu wa ndeto Frank Munene atindete na natubanganiretie riboti ino. Na kyo kithurano kira kithuritwo gigieterwo gwakagita ni biashara bathoko ya Gakoromo na nyuma kwangaratana mweri wa 11 mwaka muthiru ni kithithekete ntuku ya naru na gwitwa mpumi Tuntubura bwithiritwo bukithitheka kuma rukiri na kwethira gukirekira ugoro bagikenera biashara baba kwithira bakiringa kura cia thiri na gutara atongere bara bongo baguchiendera barungamiri ni rwangiro biashara ra thirikari kaunti ya Meru amono karia aramwerekerio rwangiro rwa biashara masika gweria thiritwo agitaririo ra gwatinda na chindi thurano biwitu abigererie Oktoba na birarema lakini naru twena kugwerua mono twena officers ba nonto na abiashara bonde baga Koromone nonto ngogewe kumana tokinyere aro kere mapema abiashara bongo batinda kuringa kura chegotara antu bara bongo bakwenda babatongeria na bago tunenkera antu bara bakwenda babatongeria chairman secretary vice chairman vice secretary treasurer na momembo committee na antongirizere na magana mugwanja baraba kwejete kuringa kura na tana otiego tueka itokale na anto girie mwana magana kenda iboto atinda abo kuringa kura na ba kuringa kura ciao bwega na bago tutarira chairman wao ule ogwetwa Gravasio Murerwa nwe watueka chairman wa thoko eu Edwin Mwenda nwe wathurwa ari secretary treasurer athurwa ari John Karani na kurwangiro wakaria kinya bongo bagitariria ntuku kwithura gita bobwega gukurukira Chibo Brian arua gukutha kwina thiri egitera mbere kwaremere nonto bwabara babangite manto jandwa na arua gutirethwa kwina ndwa ikyo nonto tureaja tumba kweja na security takato tonyera ithurano kana tukwira antu baringire mtu fulani kura lakini tuoneka batu thaturea kuiki and tuona security sawa twena other officers I wish to recognize tokali na officers from Gakoromo police post bara tokali abo ikenda tomba gukali antoa exercise on the gweta bwega na nchogirinya county government no ndo nyabongo bakuthire gintu etwa free and fair elections na kaireje in democracy na bakuonania kwena antu bakugeimani nabo muno so tegena jama ingi gochokia tunkatho nonto tutirona ena anusho nyathe gokaria plans tokarito gwa intel manto tajoja probox nambi itombe kurigeria mbere manto joja tiraumira ibwaga ona baba mabara bethirito bagichinda bakejokia kanyana gikeno kuchokeria nkatho aringi kura batho kweje abagekira wirane ate bakethora bagitigerana bagwitangugena gwikega Gakoromo ne anto angi na murungu amboni ya Gakoromo ne kiuma tuae witatu erenge bonge na buga nchokerie bara bonde bandingirite kura nkatho
mami beto ndakachi eto baba beto kambwira ibo ya kamurungu abo tharime iwendo bora bombo ni ntuko eru are nani okorokera otongeria bwakwa boka weru na bambe na nyankorogi kire atongeria obange bethirito benyumekwa tu kambere thirikari yetu e county woni tongereti atongeria bange ndemo stare ne ombere ngakikisho tongeria bunde bora to dhuru abo tuko ya narua nitahakikisha ya kwamba tutafanya kazi pamoja na tutafanya kazi na serikali yetu ya county etongereti ngavana wetu Manda Mkawila Mwangaza our excellency tu mwere akaigwa ogwa akoromone no tongeria na nde na ye njo mamu ito weterete njo akoromone ni eterete maendeleo no tongeria bore obunde bore nyumekwa ibo weterete na ibo karibisha akoromone re ondere okaigwa kwiya ninga kenda thuronde mwe korotho konega koromone ko inkwera nyamurungu ibwaga na ndera yekuru bakaigwa bayironere bena mwe korora bathurerete sasawa ko mbuge njoke county government manto ne yabo koje thoko tukaronga manabo tukaronga mana mama mwanka kugira kwende thithika koromone thithike na njokerie bara bakoronga mirite kithurano geku kya narua nkatho muno no tukura cia ringwa cia thiri no tendo ayo kariga koromone narua njokerie Manda Mkawiria nkatho na atongerie bo bange bakoronga mirite kura narua ke babonde twachida nabo ote warare o kijana oni yake dai kijana na ngombeka gwethe ande umwe obara batarwa na inkuga ni bwega kira kiyo ende bamenya ati batwe twetayare kurita ngugi akuma thoko nene gakoromone ntima east gicigo bunge kia North Imenti nkiripotera Meru TV Mbeta Frank Monene. Tukirekana na ripoti ino turaithĩria kũnginara nyuma ya waziri wa wendia na iwanda Moses Kuria kwigwa kiringa marubuku mashukuru kwigwa bakiendagia nguo cukuru nontu burende bwethiretwo bukinambira kwambukiwiragirwa anene kana bukireta maoni mwanya kuma kiri akenya na araba ingi bethiretwe bakiwetaga riri iriega na rikainambira kwigwa harigitethagire kinya biashara barabange bethiretwe bena biashara teino kuthina mbere kwigwa bakibukagire ntere cia bethiretwe bagikenagira onto bobo mwandiki wetu wantheto kuma ntere ino cia Tharaka etawa ni David Dagara Weguna na winacio Mesie kama metia gwira ciago batirona gintu gya kuruma lakini thaino thirikari wona ya na mutaratara uyu ore bangite egeria gucuthingatire kinya etikauge na ara mathithio matakuonekana into kiake na mathithio ikuga na kurutha na ingukenera ogu nontu bwa aciari baingi batire bombagira kuthi kuria mbeca ira cukuru nontu bwa uniform na pengine no awegwe kwi muciari atena mbeca cia kuria fee ende uniform no akaso mwanka kamiria na tiari kuma ngonya location ya Torima Tharaka South Sub-County kijigo mbunge kia Tharaka County ya Tharaka Nithi bagikatheria twara minister wa biashara Moses Kuria nyuma yake kuruta mwerekera cukuru cia mwingi tike kwenderia rito uniform nikenda kunyitheria aciari morigo into ikende gikionania gukenia aciari kuma ntere cia Tharaka ikwithora bakithimira na bao uniform na mbeca inkai endi bwega mono ke manto amuthirikare rathingatera tutuotumagirwa nguo ntoroko na core beto tanionde muciari kaingo abundi barato ena bo ndathi na 500 kamwira ngwatira agantumira mwana nguo lakini rera thirikari ekauga manto na ara ngui zikaguragwe cukuru inyoga tigaria ciringi 5 otiana uniform mwana kathiana kaguo kamwe koja kabura aruajia na arajia barabonde bathomagira wira ya gutuma nguo bondi muji bare na nyamwira gwira ciago baraya kwiro nchodo ugatuthondekera kiraka nchoga turuthere nyamwira kaguo kangi kariaga yani kwa mweri ugatweka kaguo kamwe ikwatumite ke nyamwira ino cha cukuru ina bako thondeka cukuru na agago watweka ndo nyamwira polytechnic ino tukwira rutwa igwira yotheri endi ndo tukuria nyamwira thirikari ugu yamburo kire nyamwira na mantoniamu itokenera muno ibwaga nontu babura thirikari ronire aciari be mbakuinyirwa mantoni ma uniform
ya peba bande chionde ya soberia musiani ya soga ya soberia bundi no tukinya abundi bara to ina bontora ni na bantu ni bathomithitu ni baciari bau batumirite mbesa bona nguo ni tumwaciari na tumagira nguo on thiara kwenda ende gwakwe muciara kenda kuthukia nguo cia cukuru athukie urata komba cukuru abati gutumiro arakomba ikenda kinya bundi batu ina bontora na bakona kasabuni na bakona kinya bo siringi cia kwirana cukuru tugatetheka muno ni ta mubundi karibu wagu no tutanyonde mubundi karibu wagu na cukuru irari tie karibu cia secondary na no tukuona benefit yogo no twa burato tirona wira Nkorogi bakiuga tori baraba matora niende bakomba kwethora bakiona kiboni kwethora bakona wira cia kuruta na bamwe barabombire kwethora bakithomera wira cio bundi ende bakomba kwethora bakiona wira akiongera cukuru imwe irari muri gukirebo ikwethora mbetira baretagia cia uniform icio ciekaba bisi wathiaga nara cukuru tugataranirwa bisi ya uniform na bisi 25,000 twe mwana inci daino bwago akarire mindani na bamwe gutie gintu baina kio turauragia tukairana na mbio ende bathingateire ta mutaratara uyu abundi twina bogoko twetokuthiana 500 tukabanengera batutumira mwana ngwa tugatiganirwa nabo nontu kinyaru aje barabara mujie nende bakauma mujie bathi bakatume nguo na ara public kana bakatume nyamwera na town otweke kinyaru batuma bakuthukuma kinyambecha nyingi muno ibare intanio azoinda inyereketa muno ria ndegirwe ngigora wa cukuru toria ana babeto na bo to na bo bundi ntorani na bena ana na bakwenda kuria na bakwenda gwikira na bakwenda kucukuru na bo bakarutha kwa cukuru irendagia kinyangirie 10 walira wa muciari uyu no athia akaria na mubundi wake kana wa mubundi wa ntora kiri ana baba kuthomera mabundi mauma gutuma nguo akegwa no amutumire na ngiri 2 kana ngiri 1 na magana kana wewe ngwa kagura uniform ira kwendekana akathia gatumirwo kanonto rira ndagura uniform ya ngiri 2 kana ngiri 3 ngomba gutigaria ngiri 10 ira ngwetetwe uniform ngiri 13 na ndare abiti tamu 2 koguo ntubu no ntubu rabo gwatuteria turi wananchi na bombe gukiria kila maisha metu na itugukenera ntubu thirikari bunge mukono na bombe gukara bwega iromba ria okere thirikari gutigera ne kuthingatira moko na majukuru mamai makuthingatira watho bobo kaindo gutigera bari aciari batikwinyerwa noke wakombeka arutha kamiti ya kuthingatira macukuru no ntukwe macukuru mari antu baumo biongo na mantu au matitinanagirwa na mo maugirwe na ikanywa kekethagirwa kario mathithio gutiemo tio tore aciari twinyagirwa muno no ntu mantu tamu minister kiugo ntu bona botiro thwara kini bukiendelea kuruthwa no ntu aciari tutiena bantu akuthikuga ndeto inu tukiumira na tugikara na thina gwaira tukwina cio kuma tene ripotera Meru TV kuma gicigo mbunge kia Tharaka kaunti ya Tharaka Nithi Rietũ Ndagara Waiguna. Na riboti inu ya Ndagara Waiguna murithiri wa Meru TV hega tunenkera kanya kumagaruka gukujia ruo anini utikathi kuraya no ntunyume akagita gatari kuraya ngacokera kengo tukaina mbere kwegwe tukithirikagiria ndeto cia Meru TV Oworo. Are you looking for a school nestled in a quiet, secure and conducive learning environment? Look no further. Highlands Academy Timau has now landed in Meru. A great performing school with a track record of over 20 years. The school offers competence-based curriculum. CBC is located behind Total Petrol Station Meru, just a few meters on the feeder road towards the DCIO offices. We have well-trained, qualified and dedicated teachers to ensure that your child gets the best in both curricular and co-curricular activities for a bright future. We have well-ventilated, clean and spacious classrooms.
The school is admitting from preschool to grade 5 for the year 2023. There will be personalized attention for each learner. Highlands is offering a balanced diet, has a state-of-the-art sanitation that guarantees health, tight security, school vans to facilitate transport to and from school, and many more. Hurry up and book your slot for the year 2023 and you will never regret your choice. For more information, call us on 0791 200 067 or 0720 530 091. Welcome to Highlands Academy, where a better future for our children starts. Solution Afya Cover ni ugitiribu kinyanitina bwa kwa nembubuko jwaku letungata bwa chibitari bwa ni bwa ateja kana amemba ba Solution Circle ugitiribu bwa na gukurukira mutaratara jwa uretibwa utungata Kenya yonde inya ni burunga mera ekrobari to kana lewa konanwa na mutino. Solution Afya Cover bari lungurwa Jubilee Health Insurance Limited aleto jana ga utungata bwa mzembaije comprehensive cover, affordable health cover, provision to add household members to the policy, simplified onboarding process, covers newly diagnosed chronic conditions and inpatient, expensive cover for pre-existing and chronic conditions including HIV, AIDS and cancer treatment, inbuilt COVID-19 cover for inpatient, inbuilt maternity cover, and last expensive benefits. Kumanyamantu nkurukitu ringezi mungu kurukira 0728787972 kana 0734321924 kana uturungire Meru Molim Plaza barabara ni agakoromone kana kirindu wangichi ya tuchionde iliria kuenagwe nombe nyotu andikira gukurukira email info@solutionsacco.com. Website yetu nayo ni www.solutionsacco.co.ke. Solution Circle, your ultimate financial partner. Chukuri ya St. Agnes Maregaturi Maregama iridhatu kuma tauni ya Mekindori barabara nene ya Meru kuelekea Mekindori. St. Agnes ni chukuri ya chonga ya kimadho moja Meru na kinya kinyangima. Na nande tu kinya kineti ya kinya kile utarajo mwaru jua CBC na Junior Secondary School. Chukuri ya tutu na aritoa babu den school na Descoras na nyatu na arimoba kongana. St. Agnes tuna reare ya gaba ana na beto konogo kadheabate irachine. Ujukani ya buwa January 2023 kile Junior Secondary School PP1 mwaka klasi kia mugwanjane botete na mbere marije to neja kuganira mubuko jwaku kumayamantu nkuruke jonge chukuru kano tringe dhimugo kurukira namba ije 0725977114. St. Agnes School Marega, my education, my life, my future. Momero gire kirigi kinda giteaga gya koga kirigi giki ni Hastalafad baingi bagikimaria amne to becha ngoro onde bangi bagokiangia likiuma na likidhoa. Hiyo kesi kwa maana hiyo ni kesi sisi tunasaidika ni hao tunawasaidia. Atalam baibongori na bo bari na roeko ikirudia kirigi ki. Hii ni pesa ya uzeeni ni kama pension. Hata wale wanafanya kazi zingine za kawaida kama walimu hizo wanazipataanga wakati wamefikisha muda wa kustaafu. Neugo kinyuithigithio gwatanira na mwandiki wetu wa ndeto Nancy Ndogo aja kwa Meru TV kwambiria Jumaithi mwaka Jumapili kirirogono rwa mwanya kirigi kirinda giteaga gya koga.
Kagitani gaka haritwa bambĩrĩtie gũcoka macukuru nwarĩra nabo arimũ banene bethĩrĩtwo bakĩromba gũtigĩra atĩ batikũingatia ana baba kaingo aciari bathi na mbere kwa bagicoaga bici cia ana baba. Mwandiki wetu wa Ndeto Gakiwa Mutegi na riboti ino. Kire kiumia kiraritwa gucoka cukuru ende ni rombare hura wa MC wa tena waruiriro warera twepita Mutuma Kalembe kire yanene ba macukuru kunenkera cheri kanya kengoba cheria bichi nonto bobora kwithiritwo kwena wagibo wa mbecha inu nyuma ya mbura kureka kugana wakagita karaya. Kiumia kiu kingire form 1 betite skuru na aciari bagukara miaka iri bataketinya no mbina nukominya biria bategemeaga ni irio. So urandingiromba ni kwithukuna at least understanding between the institutions na aciari nekende nya mwana akoja kuona na yake ya kuita angia kuona ketha kuyomba kuona uniform na bei kidogo. For example kinya ketha mtu na tiro we kana mbi punka aki ikauna watho wa skuru aitite netikirwe nonto no ende kukobithwa ndi akare ya pole pole. Untu bubu atethia muno kuringana na thina arekinyite nontu twinthe nchegitingana na ya marungo kwina bara bakumba kwina bara buru kinya kuria ithina. Wish arito beto the very best bara bachokete maskuru mwanya uni ninkuromba alimu and masters principals baskuru ichi yetu kindly bokogea kuingaritwa tai asheri bedrite bakinyairwa sana tugeria ni kwa accommodate arito bau bamwe ba apply te basari cha governor bangi cha MPs kwa tukabenga tubaini kanya monkambe chumbe kwa processed na kenda bomba gukara skuru na nkurukina kuria thirikari nene amona thirikari ya county kurekeria mbeca cia basari na mpui uge thirikari ya county ya national please twithorendo na mikakati emega kumenya aciari thaici be in a difficult situation iria thaici ana baba ingi nte kuona bagi report school na baba ingi bakethwa be into waste na mugongo tukethwa twina thina muno ria tukethwa tutina antu bathomete na ria tukethwa riria services ikwenda kurito cho gukiria economy tutiona antu betu bakuthie nonga tuga import kuma kuraja tukireta government urandingiromba through mechanism ya education move in speed bukemenya kiumia kiu kingi form 1 batonye the school aciari batinya ndururu na nkobura ntocheka machongwa cha murungu batinya ndururu kinyare utwabaye ja mathanduku ukona muntu abekirite mathanduku gacheki kidogo ukona muntu gati na unge kinya mathanduku jojo ngo abakutharana na ukona betharana no to want desperation na uti unge antu jetite penda kwira president no agure wengo weberi kiumia kwembia watu macha CDF ete siasa buru inkoromba basare chiari tochi araka iweseka navyo ana bombe kwa basare achiari bombe ochokiana na bure MCA bakuwa ngabana abaikire ke kamiti ekwaya na basare chia county ingungana inkonga bu mukono buru MCA ibachale delegate bo ke kamiti ere kundistributi basare kakwethire kwena executive ngabana etongoreti ma sub county administrators na few representative wa MCAs na ma chiefs na atomeria kenda basari rekethire kile la mwana na ara mashinani na basari ichi haraka iwezekanavyo kuma rwiriro arera gicigo mbunge kia Buri nkiripotera Meru TV no Kampita Gaki Mutegi. Tukirekana na riboti ino kungena kuna ati akari ibakuromba ndagasha ya Bonoko bayone ethina mbere kwigwa thondeka batho ndagasha ino yethiritwe ikithangikia akari baba bakumantere ino achievement gatagati ya bweguru na arendi bethiritwe baitarire mathina mara bethiritwe baikurukagira ndagashani ino ni muro jo guatu jura juithirite jo ankanitie gicigo mbunge kia nothimenti na centrimenti iji ni ondagachaire etirweri twambonogo kumania na kwithira ikithiria tu amune twikite kabarika muthirikiri aria kari bethirite bagiteta na kuga ndagacaiki ni twikite njukie gutu amwite tu jampe atiroraga amuntu uma bajonet
batwe itutwankene centrimenti na northimenti kuria ntwara gwita wa ndagace mbonoko ndagace ije mbonoko indagace thithitwe gitara mubeberu kuringana wambigagwa bamse bakiugana bajuju na toka itherwe gitie ngarama nyingi slab no ntwina stand cia tuterero na rurungi ende batwike rigaro gikinene muno twina atongeria na gitara kura batwirite batwie o umwe ngabana wengwe na rungamira ratwira twegana nyume ntukwegana ndagacha yu akethwa kurikania nio mugaita betha nige manager ontorege ndagacha ije kankoromba na gitio twakira yo ni antu bagwete gita bagwete baba ingi mono ndagacha neje mono babikibiki gwadwesho kuro ituro agwite na dagie sibitari kankoromba ngabana wetu manda mukawira agerie buru atuteithie ojo wateithia nture wingi atuteithie twakirendera sheje no tundera sheje yedere gwatithia nyino dimenti na centrimenti kuru barabethera beje sibitari katorengo especially mono baraba bari arito urika bakadingarwa thimuno twakone akuyaja ujo ikeja nkaba unia barabe tutawa karegio kiraithe kuma mbajone atu thina tukuria indaga sheje mbonoko eritwe mbonoko ai nyamba wichi akukangire babikibiki barija no kugwaku marita yakwa ulimbetoa mwanda kwa yangwa kuma mbajone undi siari mbajone ngote mbajone ndasiaro 1978 na mwankadha ai ndagasa yeji ya mbajone medhirite aja kumende munya kweja kiraito kweja manda mkawira mwangasa okorea ndagaceje gutwa waturomba kura atwira ate twakira irio nyamo na ndagaceje yetu ni twete thina mono antu batura kuthirira aja babikibiki na bakuna na magoro inyaka arigari mono na atwinya tu turiuga ndagace u ni thithwe itu antu bagukwiro bakearia karibaba ni betite na mbere na guciugurira na kuririra atongeria baria bathurire na kura na kuboria bethire bakibaciugurira na kubatungia ngitonga ya kubathithiria ndagaca iji Arita yakwa ikiremi onsiari mbajone na ula mpomba kwera esmi wabara twathurire na kura nyingi muno mpomba bera batutegere ndagacene je no ndagacene thina twonerete ya thina mucetho onde mtumwa bikibiki kuma mbajone gwita rongo rwa gacua thina twona irate thina mucetho rero amarete kuma mbajone batwie itutwankene centrimenti na northimenti kuria ntwara gwita wa ndagace mbonoko ndagace ije mbonoko indagace thithitwe gitara mubeberu kuringana wambigagwa bamse bakiugana bajuju na toka itherwe gitie ngarama nyingi slab no ntwina stand cia tuterero na rurungi ende batwike rigaro gikinene muno twina atongeria na gitara kura batwirite batwie o umwe ngabana wengwe na rungamira ratwira twegana nyume ntukwegana ndagacha yu akethwa kurikania nio na mithithia vile kinya mubunge wetu Girema Ngocine na ugire kinya wengwa ategwetie support ya ndo mithithia wo wengwa daiji kangwenda kubera mwana MCA wetu bwana Njoke Jumamosi mwana wetu na gwire au na nande Mami Kenyatta daiji alitwa baratu na bo beta gachukuru rongororo bakeja mbajone kaba tete chukuru na ndakachanira thirere akuma murojo gwatu aja ni gatiga gicigo mbunge kia northimenti na centrimenti ngikwinyiria ntato orieto wani Patrick Wastela ibwega mwandiki wetu wa ndeto nuntu baribotienu na njira ira nkinyanire kuna tukirekeria na ate kanisa ya JCEM Kirunga era eturajiye Keneta Open Ministry nethiritwe ekiumiria nkuyanio wantu 10 ikurukite katika muthenjeri urariku na umwe wa akristo bandini ino harokwirikana kabethiritwe bagiukia nkuyanino nyuma ya kanisa ino kwithirwa itomba kubatithania na mantu mangi tamara make odini na arende kuringana na mukaririgiti munene wa kanisa ino tawa Zablon Mathenge ethiritwe kibumagiri na gutariria imbi yoyongwa yethiritwe ikiumira ndeni ya kanisa hino youth betu ibakwenda muranu kana kwi miranu itawa matrimonio
tutingiumba kuthithia nontu tutena baruga yusia kugwatithania mirano na kinya ukenda kurikira mwana njara ura babatithagua utumba tutumba kibatithio wa activities cia kanisa cia na inya so an officials para twinabo to explain la kanisa a members betikiri itu so a ministry, a strong ministry, a stable ministry. Kwa ali this year or this month tuetatwa swa ministry iwetwa Jesus Christ Evangelistic Ministry yanda Archbishop Aaron Gitonga twandika baruga na ya twetikiria to join his ministry. Now one of the member on 8th na protected ndene kanisa auga we no hope ate kwenda ministry wingi na the other members pon they bendete na officials tomuria sababu atomba kueleza sababu niki. So on 15th nejere that member kwingala indicated a second hand vehicle na indicated ngale kanisa ni ale tangale uga yeye inisanie kukamata antu kanisene but na promise kuleta a long book or agreement yangaleu within a week of which ataomba kuthithio. So on 15th asoka yauga na kwena ngalewe agwa na kwena ngalewe wewe na atithurale kanisa neu na inya intobiria kotha kurinto agurite kanisa ne akwejana. So on the night of 15th eu akujukia ngale nonto kanisa neugire na nengerwa ngalewe nonto tatware na document the night of 15th ile jere tukijaru kiri twethira kanisa neunirwe na nejukitu into bibingi sana tukuja Sunday twethira kanisa niuni na twarigwa kumenya numba kwithirwa unite kanisa twakara na rira twetire kuringa report tuga members no twetanirie na pastor ou oriku agwita tukinywa kwa polisi kenda aringa report auga into bira biurite kanisene no mbere kuura akwirwetere ucio cio mwira na kare agwetere no mbere kuura ntiga nao na ndi ndacoka na ndirio tucemania na ou bau bakuruganu baunite kanisa sonto no bo baunite na twacemania no aranchietiria arambira igamba riri twekera uri ntithirwa ndio mbere igamba rithira na ndi ndarigarana ate anya kumbira manto ja wiro ndete ndaringa report kwa police ate na unchietiria na kundura itani twa report that matter. So the matter is before the court non twanto iba watirwe bau ba the suspect they were arrested na nande by court itobira bioleta ne bi around almost beyond the name almost 800 to 900,000. Na riboti inu murithiria wa Meru TV ega tukinyithiria muthia wa bora kurikiri ndeto cietu na njira ndaya ira tukubanganiretie ugoro bwa emundi no atende utikathi na mbere kwigua ukiuma umaga kiri TV ino ya Meru TV no ntunotu watu kubanganiretie mantu mwanya na ikeno na mbere ntiu magaruka ka wethire kwina gugebwa kiria mbeu muthenya wa emundi na ati tutikaina mbere kwigua tukibuthagiria barabangi tutikaina mbere kwigua tukibuthagiria bara bakuonekana tabatari na woti tabataomba gukinyira twanya twetu no tukagita konde mantu imagarukanaga kagita kamwe Joshua Gempe ya rugono akambira ati kwina munene wa rigontu athie na mbere kwigua gita gandaka chionde chiya kaingo gutigira ati nuntu kendaga kunenkanira wathani na mwana urari nwe ari mwana omwe haki mwana wa mwari ende munene uyu etana mucemanio kirinda kachiondeira iringenda kugura mwari uyu na condition yari uragafanikiwa kugura mwari uyu nwe akethirwa agitwikaga the next king agafanikiwa kugura mwari uyu no agatwika munene ndakachionde chia bumeria anaira chia rindaya tarwembo rworongo taba faminas bathi na mbere kwa bakebu mageria barabale ba kube ta dierere andanga taba kajimba ina mbere kwa bakimaga na basmak bondema bathi na mbere kwa bakebu mageria kaingo bathi na mbere kwa bagitarawa na bakithukagia kanya gakuthukia mwari uyu wa munene
na kagita karaga ukinya kwina kamuthaka kari guntu kamuthaka gatari nwambi gatari nguo thaka ino inge ciekirite bwega suti ciekirite tai na barabange bena suti na bekirite marashi beringite marashi mara makwe bwirira kamuthaka gatari na inu kogete mubuto wako na rurigi rwa ndamba rwa muramba idu kogete naru na kagita karanda kaino cionie kamuthaka ciegwe nae sana na bao kinyakire munene watwikire kwina ruyi rwari na ing'ang'i iru babateri muthakaura akathambira akinye muthiuronge na riari nene muthakora akathambira kumaga mwanka rubande rwa rungi atari wiking'ang'i nwe ukagura mwari uyu nuntu akegwa na kuonekania kegwa ari na ushamba na ndakachambire uchubana utie wendaga kuthongira ruyi ni uru athambira na ndakairitoragia matharau of course ndakairitoragia matharau na wendi bakiendaga tu bauga bariamba bagere kamuthakaka gategintu kariwe king'ang'i na wona kariwe ni ng'ang'i kengo nabo bakaina mbere kwa bakithambagira utari na thina nwere kununtu king'ang'i yake awata kikaiwe gifocusite na muthakora bo bathambire na ria bagerie muthako rojeni uru muthako na ng'ang'anire sana king'ang'i kimuwata kathungutha gakiringa nkundi agakiruma agakithugutia agakimuntanga na kiongo mwiji uri nthia kagaragara gatura na nthia kathungutha akawanara kwambatie mbega muthako uyu athina mbere kwigwa kinyaga murengo muthungutho wa ruyi urongi utie king'ang'i no akimukiaga na kuruma muthako uyu na butare gwirigiro bwanda kairenge ati muthaka uyu akathambira ruyi-ini uru atari wiking'ang'i ko begwa baki thia na mbere kwa bakimakaga muno na muthaka uyu ria aurirwe kiri amona utonga amona utwika ugatwika munene amona utwika ugatwika king wa nthiguru ino kana wa itura riri no buntu buri kubonge ukwenda kuruthirwa muthaka uyu acokirie uga wana nti kwenda onene niyo na nti kwenda mwari uyu na nti kwenda onene ndenda muntu urangerire ayaga na nthina mbere kwigua nkimunenkagira nthinje athukia mwanki amuntia ukethirikire bwa wakarire rara bwega ni ubambitaga ni Faminas wa Kimathi.